ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Como cada ano, damos vos a benvida ao acto de entrega dos diplomas DEF, onde os alumnos e alumnas da sección bilingüe tentamos resumir as nosas andanzas pola lingua de Molière e de Víctor Hugo. Hoxe é máis un deses días morriñentos, propios das despedidas, onde nos decatamos da fugacidade do tempo transcorrido. Hoxe, sobre todo, celebramos a recollida dos froitos obtidos despois de longos meses de traballo. E por iso, por que durante estes 50 minutos veremos distintas actuacións onde a música e o ritmo xogarán un papel fundamental. Comme chaque année, nous vous donnons la bienvenue à la remise du diplôme d'ELF. Les élèves de la session bilan essayant de résumer nos expériences dans la langue de Molière et de Victor Hugo. Aujourd'hui est un jour nostalgique, propre des jours d'adieu, où nous nous rendons compte de la fugacité du temps qui passe. Nous célébrons maintenant les fruits récoltés depuis de longs mois de travail. Durant ces 5 minutes, nous verrons différentes représentations dans lesquelles le rythme et la musique joueront un papier fondamental. Ainsi, la thématique générale de l'acte tournera autour de la Cité de la Lumière, pour laquelle nous pensons que Paris sera toujours Paris, pourrait être un bon titre pour cet événement. A semana adiantamos que a temática xeral do acto xirará en torno á Cidade da Luz e, daquela, pensamos que Paris sera toujours Paris podería ser un bo título para este evento. De cette façon, nous voulons remercier tous les professeurs grâce à qui cette aventure a été possible. Nous mettons spécialement en évidence l'inoubliable travail de Marc Villaverde, qui, comme cette lumière de Paris, nous a illuminé le chemin que nous avons suivi jusqu'à aujourd'hui. Deste xeito, queremos agradecer a todo o profesorado que fixo posible esta aventura, xa que eles foron os nosos guías indispensables durante o longo traxecto. Destacamos especialmente a inesquecible labor de Mar Villaverde, quen, como esa luz de París, nos iluminou no camiño que levaba todo o día de hoxe. Non só nos referimos a resultados académicos, senón a súa implicación neste proxecto espertou o noso entusiasmo nunha lingua e cultura coa que non estábamos familiarizados, pero que agora forma parte de nós. Se dura só 2 anos, formamos un vínculo que é xa inquebrantable e que, pese ao futuro que nos depare, sempre permanecerá unido. Sempre. S'il est vrai que ce voyage a duré seulement 2 ans, nous formons maintenant un lien qui est impensable et qui, malgré le futur qui nous attend, nous réunira toujours. Toujours. Este é precisamente o tema da primeira canción que interpretarán Daniel Piñeiro e Eduardo Aguirre. Así, a peza de Renault, chamada Mistral Gañón, conta como na vida tentamos aferrarnos a aquelas cousas que nos aportan seguridade e que constitúen a nosa terra firme. No seu caso, son uns simples caramelos os que lle fan lembrar con nostalgia a súa infancia. Ao mesmo tempo, decátase da fugacidade dos momentos e da relatividade dos problemas. Pois, non é o sabor edulcorado dun doce o final dos medos dun neno. Con todos vos, Daniel e Eduardo. Hay sitios por ahí, si querés. Ya me imaginaba. Sur un banc, 5 minutes avec toi, regarde les gens tant qu'il y en a. Et du bon temps qui manquait viendra, en se grandant des petits doigts. Lui donner à bouffer, à des pigeons si Dieu, filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les a devenus, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot devant un mec fabuleux. Piqué sur le marchand qui en sac et mine
pluie, 5 minutes avec toi, regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Sauter dans les flaques pour la faire aller, signer nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer, sentir repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan, les cocobois, le vrai au doudou qui nous coupe les lèvres et nous nique les dents. Des Mistral gagnants. Un soir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarde le soleil qui s'en va. Te parler des bons temps qui m'auraient je m'en fous, t'as dit que le méchant c'est pas nous. Et si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut, qui s'envole le cri des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Les Mistral gagnants, les Mistral gagnants. Los alumnos de primer bachillerato de sección bilingüe irán a representar una danza de salón llamada Escotilles. Originaire d'Europe centrale, elle a été introduite en Grande-Bretagne en 1848 avec le nom de polka germanique, comme conséquence de sa similarité avec la valse, la mazurka et la polka. Como dice en Europa Central, fue introducida en Gran Bretaña en el año 1848 con nombre de polka germanique, como consecuencia de su semejanza con vals, la polka y la mazurka. 2 ans plus tard, elle est arrivée au Salon de la Ville de Paris pour son découpage rythmique, qui sera par après investi dans d'autres danses. 2 años después, llegó a los salones de la ciudad de Parisina por estos cambios rítmicos, que posteriormente influirán en muchas danzas. Maintenant, elle est arrivée sur ces scénarios comme le fruit de notre travail pour vous puissiez vous amuser autant que nous l'avons fait. Ahora llegó a este palco como fruto de nuestro esfuerzo, para que podáis gozar de él tanto como nos fixemos.
enrichissement linguistique et culturel où nous avons vécu des expériences et émotions très intenses et intéressantes. Los días queremos presentarvos aos alumnos de cuarto de sección bilingüe e contarvos un pouco a nosa experiencia. Este ano foi un ano de enriquecimento lingüístico e cultural no que vivimos experiencias e emocións moi intensas e interesantes. Parmi nos expériences mémorables se trouvent les Champs Picasso. C'était une grande aventure grâce à laquelle nous avons pu explorer un pays et sa langue, la France et les Français. En plus, c'était la première fois qu'on fait cette activité en Galice et nous sommes été sélectionnés pour ce projet. Cette expérience était très agréable car elle a été l'opportunité pour nous de connaître notre culture plus seul. Et tout ça a été possible grâce à l'aide de la Junta de Galicia. Aussi, la semaine dernière, on a eu l'opportunité de faire éclair un dessert típico francés avec le chef Pepe Videira. Entre as nosas memorables experiencias, encontrase o intercambio Picasso. Foi unha grande aventura, grazas a cal pudemos explorar un país a súa lingua, Francia e o francés. Ademais, foi a primeira vez que se fixo en Galicia, e nós fomos os seleccionados para este proxecto. Esta experiencia foi moi agradable, porque foi unha oportunidade para nós de coñecer outra cultura pola nosa conta. E todo isto foi grazas á Xunta de Galicia. Tamén tivemos a oportunidade de cociñar eclair, un postre típico francés co mestre da cociña Pepe Videira. Maintenant, nous vous laisserons avec nos camarades talentueux qui nous interpréteront la valse d'Amélie. Cette merveilleuse pièce nous accompagnait de nos premiers débuts dans les cours de français et qui représente la musique traditionnelle de Paris. A continuación, daremos paso aos nosos talentosos compañeiros, que nos interpretarán o Vals d'Amélie, esta maravillosa peza que nos acompañou dende os nosos principios nas clases de francés e que representa a música tradicional de París. Agora vos deixamos con Noelia Fraga e a miña escrita a todo o mundo. Ensuite, nous aimerions remercier Jean, notre professeur d'éducation physique, pour ces années en sa compagnie, et aussi pour son énorme patience et son aide précieuse.
spécialement lors des répétitions de danse. Pour tout cela, un tout grand merci et nous espérons que les générations à venir pourront profiter de sa présence tout comme nous l'avons fait. Merci, Sam. A continuación, queríamos agradecerlle a Sam, o noso profesor de gimnasia, por estes 2 anos na súa compaña. Tamén pola súa enorme paciencia e a súa valiosa axuda, especialmente nos bailes. Por isto, moitas grazas e esperamos que as xeracións vindeiras poidan disfrutar del tanto como fixemos nós. La prochaine danse s'appelle la Badoise et il s'agit d'une danse folklorique très rythmique de la région de la Languedoc-Roussillon et de Savoie. On évoque en elle, d'une manière comique, les gestes qui faisaient les couples à travers d'un petit jet d'acceptation, de rillettes et de saignements de partenaires. Nous espérons que vous allez aimer. A próxima danza chamase a Badoise e trátase dunha danza folclórica, moi rítmica da rexión de Languedoc-Roussillon e de Savoie. Nela evócase dunha maneira cómica os xestos que facían as parellas mediante un pequeno xogo de aceptación, rexeitamento e cambio de parella. Esperamos que vos guste. A continuación presentamos la canción Sous le ciel de Paris, sen dúbida todo un símbolo musical para a Cidade das Luces. Maintenant, nous allons vous présenter la chanson Sous le ciel de Paris, un símbolo musical por la ville de lumière très important. Interpretada no seu día pola grande Edith Piaf, emblema desta sección bilingüe, esta canción permite viaxar a través dos seus acordes ata os distintos recunchos de París. Interprétée en ce moment par la fabuleuse Edith Piaf, cette chanson nous permet de voyager à travers ces accords aux différents recoins de Paris.
Agora, con esta versión jazz máis moderna da cantante Sass, apreciase mellor a esencia da cidade e as emocións que representa. De nouveau, avec cette version jazz plus moderne de la chanteuse Sass, on distingue mieux l'essence de la ville et des émotions qu'elle representa. Antes de embarcarnos nun verdadeiro viaxe a Dalí, froito do traballo de máis de 4 anos ao redor da lingua francesa, a súa cultura e a súa música, deixemos que Ada Pouseu, Noelia Fraga, Eugenia Membrives e Eduardo Aguirre nos acerquen un pouco ao aire parisino con Sous le ciel de Paris. Nous sommes les élèves de 3e et les futurs élèves de la section bilingue de l'année prochaine. Bos días e benvidos a todos a nosa significativa anda que pequena representación. Somos os alumnos de terceiro de SOB e futuros membros da sección bilingüe. On a préparé ce petit dialogue de Le Petit Prince afin de vous transmettre un concept très important pour nous, l'amitié. Preparamos para hoxe este fragmento do Principiño co fin de transmitirvos a todos algo moi importante para nós, a amizade.
Ce lien qui nous aide à atteindre nos buts chaque jour et surtout à nous faire devenir plus forts. Un vínculo que nos axuda día a día a conseguir as nosas metas e, sobre todo, a faceros máis fortes. Parce que c'est justement de cela à la qui nous représente et voilà notre petite contribution à cette journée de spectacle. Por iso, e porque é o símbolo que mellor nos representa, deixamos vos con esta pequena contribución neste día. Esperamos que vos guste. Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, ils sont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils s'élèvent aussi des poules. C'est là ça l'intérêt. Ils cherchent des poules? Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr. Il n'est encore pour moi qu'un petit garçon semblable à ces 1000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à ces 1000 renards. Mais ce qui m'apprivoise, nous aurons besoin l'un de l'autre. Qui sera pour moi unique au monde et sera pour toi unique au monde. Señor cónsul de Francia, Jean-Baptiste Chassaing, Monsieur Chassaing, señora directora da Alianza Francesa, Madame Véronique Calvez, señor presidente da AMPA, don Luis Araujo Gómez, benvidos e moitas grazas a todos por nos acompañar hoxe neste acto protagonizado pola lingua francesa. En primeiro lugar, quero felicitar a todos e a cada un dos alumnos que conseguiron superar con éxito as probas de ELF. Son todos e todas un orgullo e unha referencia para o noso instituto e deben servir de exemplo para todos os alumnos máis novos de francés hoxe aquí presentes. Parabéns para todos polo seu esforzo e traballo que se viron recompensados con estes títulos de ELF. Vivimos tempos nos que moita xente se ten que desplazar a outros países para estudar, para completar a súa formación e tamén para traballar.
Vivimos nunha comunidade europea e nun mundo globalizado. Por iso son tan importantes os idiomas, o galego, o castellano, o inglés e o francés. Porque o francés é un dos idiomas universais e da cultura. É a lingua de moitos millóns de falantes e é a segunda lingua de moitos outros. Saber desenvolverse en francés é unha aposta de futuro e máis se fai xa desde os anos do instituto. Así que, mozas e mozos, fixestes unha boa elección. Mais nesta tarefa tamén ten moito que ver o vosso profesorado de francés e da sección bilingüe. Dona Mar Villaverde, doña Beatriz Vázquez Rosales, don Xan Rei Durán, don Jacobo Lorenzo Nespereira. Sen esquecerme tamén que hoxe non está aquí con vos o voso auxiliar de conversa, Daniel de la Fuente. A todos eles teño que mostrar a semade o todo o meu agradecemento e todo o da comunidade educativa e animalos a que sigan no futuro co mesmo ánimo e innovador traballo. E agora, xa para finalizar, moitas grazas a todos, merci beaucoup e felicitación a todos. Bonjour à tous. Monsieur le directeur, monsieur le président de l'association, madame la directrice de l'Alliance française, élèves et parents d'élèves. Tout d'abord, féliciter ces jeunes pour le diplôme qu'ils ont obtenu. C'est eux les protagonistes de cette journée. Primero, felicitar a los jóvenes por los diplomas que les han entregado, son los protagonistas del día. Et les remercier également sincèrement au nom de la France que je représente aujourd'hui d'avoir étudié le français y agradecerlos el nombre de Francia que represento hoy de haber estudiado francés. Et remercier également les parents d'élèves, leurs parents, pour les avoir appuyés dans cette démarche de l'apprentissage du français. Y agradecer también a los padres de alumnos, de haber apoyado a sus hijos en esta decisión de estudiar francés. ¿Por qué estudiar el francés? ¿Pourquoi étudier le français? Monsieur le directeur vous l'a dit, le directeur se lo dijo, es un idioma universal, c'est une langue universelle, con amplias referencias culturales, avec de très amples références culturelles. Mais il existe également des paramètres objectifs pour défendre l'apprentissage du français. Pero existe también parámetros objetivos para defender el aprendizaje del francés. Il est probable que certaines personnes de votre entourage vous aient dit « Mais pourquoi apprendre le français s'il y a d'autres langues ?» En anglais, bien entendu, nous savons tous qu'il faut l'apprendre, mais il y a pourquoi pas le chinois, qui est parlé par des millions de personnes. Il y a l'allemand, qui donne des opportunités de travail. Algunos les habrán dicho, ¿por qué estudiar el francés si hay otros idiomas que son muy importantes? Pues si el chino, porque lo hablan tanta gente, o si el alemán, porque se supone que es el que puede dar más oportunidades de futuro. Aunque esto lo veremos. Ojalá que cuando estéis en edad de trabajar, todo esto habrá vuelto en su orden. J'espère que vous savez, là je vais travailler, tout sera revenu dans l'ordre. Le français, effectivement, comme l'a rappelé le directeur, est une langue qui est parlée par des millions de personnes. El francés es un idioma hablado por millones de personas, por lo que no estáis solos. Se calcula que puede haber aproximadamente, se estima 275 millones de francófonos. Es una estimación, pero es un número realista. On calcule qu'il peut y avoir 275 millions de francophones. Le français est une langue officielle dans une douzaine de pays. El francés es lengua oficial en una docena de países, de cuales los más famosos, obviamente. Empezando por Francia, Canadá, Bélgica no es medio oficial, pero muchos países africanos. Beaucoup de pays africains ont le français comme langue officielle. Et il est deuxième langue, disons langue co-officielle, dans une vingtaine d'autres pays, essentiellement africains. Et c'est idioma co-oficial en una veintena de otros países, especialmente africanos. Saber también, y nos voy a molestar mucho con muchos números, saber también que es el quinto idioma hablado en el mundo, c'est le cinquième
la 5e langue à parler dans le monde. Après, bien sûr, la première, le chinois, ensuite l'espagnol, l'anglais, l'hindou, et ensuite viendrait le français. El francés es la quinta lengua hablada en el mundo después del chino, del español, del inglés y del hindú. Es un idioma que se calcula que estos números de francófonos, 275 millones hoy, pues puede ser de 500 millones en los próximos 20 años y tal vez incluso se calcula más de 600-700 millones de francófonos sobre 2050. On estime que la francophonie peut s'étendre à plus de 500 millions de personnes dans les 20 prochaines années et peut-être atteindre les 700 millions de personnes autour des années 2050. Ceci est dû, bien entendu, surtout à l'essor attendu démographique des pays africains et donc à la présence du français sur ce continent. Esto es debido básicamente al auge de los países africanos, a su desarrollo demográfico. L'Afrique est un continent qui est, nous le savons, politiquement dans une situation politique et économique compliquée. L'Afrique es un continent et une situation política y económica compleja, mais qui a néanmoins un énorme potentiel économique de futur, que tiene un enorme potencial de futuro, y estoy convencido que algunos de vosotros tenéis oportunidad de visitarlo incluso por motivos profesionales. Je suis convaincu que nombreux d'entre vous auraient l'occasion de le visiter, ce continent, pour des raisons professionnelles. Donc ne soyez convaincus que vous avez pris un bon choix, debéis estar convencidos que fue una buena decisión al estudiar francés y je vous encourage à continuer dans cette voie. Y les animo a seguir así. Alors maintenant, d'abord bravo à tous les élèves qui ont, je crois que tous ont eu leur diplôme. Donc à partir de maintenant, je vais vous appeler et vous allez monter pour prendre votre diplôme. D'accord? Alors bravo et à bientôt. Alors, Sara Acuña Casal de Rey. Eduardo Aguirre González. María Teresa Alonso González Soya. Diego Andrés Martínez. Andrés Campos Cuiña. Clara Domínguez Chapela. Andrea García Díaz. Rosalía García Míguez. Sara Garrido Rodríguez. María Dolores González Castro. Jorge González Corbacho. Raquel María Hernández Rodríguez. Ana Hilariño Mora. Paula Lima Luates. Beatriz Martín Herrero. Sofía Martínez Herbes. Lucía Martínez Sánchez Gabriel. Beatriz Moreira Rivas. Eva Murillo Moure. Lorena Orlando Durán. Fátima Pardilla Quintana. Marta Peláez Arrosa. Laura Pilar Rodríguez. Daniel Piñeiro Barciela. Alejandra Piñero Bugayo. Ana Proseu Blanco. David Rey Fernández. Lorena Rivas Tigre. Carmen Rodillo Rodríguez. Ángela Ruiz Souto. Marta Seren Lucía. Marcos Silva Ángel. Patricia Suárez Pérez. Alejandro Torres Juárez. Laura Trastol Torregrosa. Sara Varela Fontán. Irene Beilla Monzo. Iciar Velando Pascual y Andrés Vidal González.
a clase seguramente nos retorce o pescozo. Non podemos irnos de aquí sen agradecerche todo o traballo que fixeches por nós ao longo de todos estes anos. Pero creo que hoxe é necesario que diga unha cousa por dúas razóns. Unha, porque desde aí estaba vendo por primeira vez unha presenza significativa dos pais e as nais dos alumnos. E eu creo que cando se ten 16 anos e se vaya pola vanguarda, un non esquece ás veces a retagarda. E eu quería dar as gracias á retagarda, a esas nais que se levantan a unha da mañan a traer un colacao porque estamos facendo a redacción de francés, a esas nais que estudian os verbos máis que os alumnos. Eu quero dar as gracias á retagarda, sin a cal este equipo non funciona. Seguramente isto é o que me dá forza para coller o micro, sin que sirva de precedente. Está no público unha persoa a que hai un ano nos preguntábamos todos neste mesmo escenario cando volvería, porque era un ser moi querido para todo o equipo bilingüe. E hai un ano pedíamos eso na canción de Barbara, cando volvería, e hoxe témola entre nós. E eu quero, aproveitando que estades aquí, quero dar as grazas a esa persoa que fixo deste instituto un lugar diferente. Esa persoa que fixo deste instituto un lugar habitable. Esa persoa que creou unha páxina do instituto recoñecida en toda Galicia. Esa persoa que cando facía frío nos pasillos do Sánchez Cantón, e aseguro vos que eu sentino varias veces, quentaba alá no soto unha chimenea para os alumnos e os profes letraferidos que necesitábamos apoio. Todo o equipo bilingüe, sempre que necesitou algo, ela estaba aí. Quero dar as grazas por ser un ser especial que fixo deste instituto tamén un instituto especial. Grazas, Charo Sánchez Cantón. Espero que vos gustara a actuación. Vémonos pronto.
le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé.